novi obrazi pridajo in je vse novo in nimajo časa in tako naprej. Vsi sanjajo o tem, drugi mandat, vsi tudi pri Golobu, drugi mandat, oni tudi drugi mandat, vsi so imeli drugi mandat, ampak drugega mandata potem ni. Zdaj, ne bom rekel, da drugega mandata pri Golobu ne bo zaradi tega, ker ni k meni prišel nikoli. Ne bom rekel, da ga ne bo zato, ampak Goloba k meni ni bilo. In zdaj ti misliš, razen pred volitvami. Jaz pa vidiš, ti si rekel, seveda ga bomo imeli, ne? Zdaj ga pa nisi imel, ne? In ti misliš, da sem jaz nad tem. Da sem jaz, ne, Goloba pa ne bomo imeli. Ja. Ne, Goloba pa, lej mi je, ne. Moje urednici, predvsem Vesna, ne, ko je bila, zdaj vam Špelo, je nova urednica po novem letu, ne, je eno leto se trudila, da bi Goloba pripeljali. Ne, ga ni bilo. In kaj ni ti rečem? No, daj reč kaj, no? Kaj si misliš o tem, recimo, ne? Jaz mislim, da boš rekel, bravo, s tem si vse povedal. Mislim, to, da ga ni, to, da se boji, ne, to, da se boji priti na nek pogovor, tak, ne. Barskaj pove. Pa mi dva nismo bila zdaj neki tam skregana, pa tako naprej, ampak kljub temu, ne, to pove vse, na kako tankem ledu je, kako se boji, kako je, kakšen gard ima, kako prestrašen je, kako premalo ve.